of heart, restoring dignity and preparing pray outreach from place to place. 4. Membership enrollment. 4. Membership enrollment. 5. Pledge for YouTube oblique media channel. 6. Working on humanitarian and work projects. 7. Working on reconciliation for now being. Ache your way raimi being na chot la kaina na kanau saikora Assam li khalei Arunachal li khalei Nagaland li khalei Manipur li khalei Burma li khalei itum saiko rahi khok khasalaka akhona khaina wause itum mui mushunchi chithaise kala itum hi khipa shika group khipa shika mong shaupai mra itum hi akhane gji phaptarum laka itum mui yurhi mathala kahaya nation semkase gchili rin naga sada khlei daila kaina Arui hili hang ta khlei yarui ping wang one not voicely enrollment quick vai platform chomiai dalei kala YouTube media channel chomi hai dalei apam le itum na walaka itum sai korana apam le khok khayang khasalaka ngarwa shap khawai kachi hili rin ka khamong chomiai dalei nathumui khongchon ning chang dalei kala achi itumwe message katha the reach out sarakle apama kwena khali one na voice itum hi na ka tong hi akhona khamam ne a khamang mane kachi katha the chi thai shaprakle kachi hi achi itum na t-shirt now khani thum khui phung ta le ye apam ku thum ra shi kham kam ne mku ta phunga shi kha jaina achi ra chang ta khle offices ping la ka tom sa ta ka khui mi salo kala unit we mi ping na la a unit ping na la ava khani ni hi ka khui mi salo matai la kaina akhama program ko ka hai wi chili kyang li hai mi ra itum sai ko ra kala nathum na thai khangai ya program sai ko ra chi Arui na tung le hangta ka hai ishi head office Ukraine violent zone 1 li le ye one na ka voice office da chong fu chang li hagla kaina thai ta le ye ka chi thana phamagta kalam sha khangai thaingai ye je ka office li ra la ka khrang han mi lo ka chi hi hang khangai ne ningshiya gra na thum sai ko ra na chingri na na khami wang ningshiya khai ra Hello. Arui atam he lately that's my good say atam khili shik paisa se aja the 57 sampurai ping katam now long way general conference come sports literary and cultural meetle ungrum midakle kala rang rum midakle itum kya shi go paya chief guest kala khami wo pingwe chak mai hi ina shimai ka jithai mi kai kala Jenang soda atam na apam kaya kagatawe na ot kasakya ka leisalala itum may alung hili matan to program hili success sak vairang room midakle jawang SRKL wisongay na ningshiya pangran tiyaw may kami ngaye jena ningshiya na natum na aming kohojitran mga song ramida ishiwui pangran ikasokwi milo kala ishiwui pangran ikyashi kopaya ishi sampurai pingkadam na ulong way president na pangran kasamirano jena Arui matailak kay na aja word term we chief guest maso wole chak mai singai dele itumi kyashi go baya kuira yore kan hungyo STC video okrul na aja ishi literary we hi ana chief guest sami dele jena ningshiya na ochana hi songrada ishi we pangran hi kasokui milo kala itumi kyashi go baya SRKL president na pangran hi kasok sami rano
atum hi otpam ka tiaw mila maning mane atam lang zila kain le da kle atam ne ka thalala itum sampu long naw le le shla kain rang rom khami je wang ki ka maning lala tata ishi SRKL wi shongai na natum na rami da kle je wang ningshiya ko ge je pangran sa ta khami ne kala ka khani ali kuirum la Grace Dear Kasar, Assistant Professor, Department of Political Science and Human Rights, Indira Gandhi National Tribal University, Regional Campus, Manipur, Ana, Ajawi Kumi Wasami Dalei. Otpam la Chungaida, Awi Mapako Brang Laga, Ararot Kaina, Hiaka, Otpam Kachung, Ayur Hiaka Hipung Laga, and Katonga Jihaitai, Laga Itum de Ungrumida Klejo, Wang Ning Shlakai Rako, Zilahang Japundalei. Kala that leader machine makhui yang mi peng acha he literary way jimik sho saugi da word term with jimik sho saugi da ishi apong chung kaina judge ping hing yar khai la gang teng te da program sing ka kai ne ka kai kha ba masa ka payo bang Arui hilimang rumor to re che wangaina atum liva itum na ka shapai na tang da samik pai je ki kamaning mane thalala itum nang ran mi pai jing ran mi la chat kai nei jena Arui hili le da khlei ping hang meu ke am khayak we machine makhui yang mi ping painting we machine makhui yang mi hi kuira shimai so shaiza kuira shimai so shaiza nala ishi upangran ni khosho kui milo kala essay we na essay writing we machine makhui yang mi ping na ya na khede lecturer Pungyar Higher Secondary School nanala ning she na ishi upangran ni khosho kui milo ya na khede Jimalai tu ka oh kanuk shongai rai da mathai ji nei je kala ka ga chumali Arui quiz we wizard yang queer rangam nekete kala chiwi mathangli competitive exam we judge na khareli queer sorintan haurai social entrepreneur kala issue advisor la sami dalei nanala ning she na ishiwui pangran hi khosho kui milo sorintan haurai kala ga kanyali Sir Masopam Gasar, IQSC Coordinator, St. Joseph College, Ukrul. Kala, Jiwi Matangli, Chan Ngapat, debate we, Mashun Makui Yang Mihi, SFL Simic, Assistant Teacher, Ukrul Central School. Kala chiwi mathangli kuirum la layet la hungyo acha chipai dwi mashun makhui yang me nei layet la hungyo ahi maklei thaye thaika Arui we how go phok se asami kuirumba one third la ka shak present sing sui shinao long atam majang paisa se thada thak mai da manga song program leida kala ana ramamand leilaga chui mathangli ishiwui entertainer la ong room da leye jena
Hon San Pi Sambu flower. Hon San Pi Sambu flower. Nandala mga shongra da ishiwui pangran no hi kashokui mido ara chili tutulaye. Sambu flower. Kala chiwi matangli atum ling yurami dalaye itum shong wi mi wa maning manai ka itum tata itum nahi tata program singata kle lira rang room kamisa da amei wi pan lila isi pangran hi mingai dale nanala hishong rada khra kui mido amei wi pan kala atam jang kwai chiwi matangli itum bi sampun nawa ka salaka ayar le faji kai ne ka sampuna wakasada sampuna hitata program room tak le ong room mi dale ye chena ninglum la waleng phungshok nalila pangran naw hi mingai dale ye manga songra da khara kuimlo ninglum la waleng phungshok Ahima leitla rara dalei itumna mohomane thalala itumwe alung hilita ta leishla kaina ung rumi dak lejiwang ki gamaning lak salala ningshi pangran sa ta khamine kala hina atum hina ajang yaw entertainer la samira kala artist sada ung rumi sar ta kline jina nga yawi program hi atum na la ta shru khumi rai je shi chang dale kala ajawi pangran hi wajina tangaura ka ung itumwe alung le ung rumi dak leiping akhakni chakmai steo ke program chiwe atisur da pangran khami jiba mathang thang singa naura ka itumwe alung le aya hi assembly leho kita atam chata hilimra changra thuwe chiwang chakmai masti mi tu da mulung phat kala maring phala masame lo ka ari hang meu ge miss chanchan kala awi team da ung room da le kala ungai re chena nashi team jin la ning she na khang ning ka mi do tai ka kim tam ne tata akhama ga jing thangai re jena matham ida hang ste no ge tai ka sir ka pangkhui kala ashipa la chang kala awe tata driver la chang laga ong rumi da le shongfu za chon hai da chodai da makar thure da hang da le tai ka itumi program atisur da akhama hi felicitation program le ho kita jili ung room kawai ung dakle ishi national workers ping da ning she na khang ning ka miserlo atum na itumi ngalei hingak da kachot kachang kya kha khang la ga chatakle ne chiwang itum na la ki kamaning lak sala la hitata leida clay program atam healing room la ga thang jimik shoka atum le la phachat khang room se da ho khami jile ung room khami chiwang ning shishi ai re gi hang la ga acha wi chakmai ga ji the kala ning shi pangran khami hina ga tangzau gai saikorali ning shla kai re one naga voice itumle ung room mi laga atam khui mi khai chuwang ning shere kala zakmai ke chithai kala presentation khui ka mi khai SRKL lila ning shi phongshok ta leye lat lu shita ariatam hi presentation wa atam khui lu shitra local organizing committee wi shongai na achewi literary wi so kala khumi wo le like shi panglan naw ngalam mi ngai ta leye chena achewi so wo khui the Wirekan hungyo SDC PDO ukro and shock laga panglan hi shock hui mido no kala hi panglan hi local organizing committee we call convener na shock samiro no
Kakanyali achui kumiwo samida klaya kuirum La Grace Dear Kasar, Assistant Professor, Department of Political Science and Human Rights, Indira Gandhi National ningshiya kaire Arui atam hi kasat kasang wuivang Kuira Sorintan Haure Advisor SRKL atam midale and atam shokwi midano. Leikyang zinwi ringapa shalam tum saikorali midale ranye hiwi musowo kumiwo sambunawbing kala ragazip kaya tum saikorali Sorintan Haure iwi kayakshi midale yaka sakamatai atam kamiwang ningshi kujungka pongshok dalei atam gziogda kshakmang khuyauke achi literary ding saugida word tamrin wi maramli tiomeka ksat sangai jine sambu nawli kala sambu naw itum klatala sambu naw hi ngajan lake da ka hang chung khashi shae achi issue conference wi alonglila ishi sambu wanga janaida kachi hi hang shok kachi ilak chung ka shaiwo dam chung sangai manga janma ne jaka sambu naw beng itum kali itum sak thai sak shap itum pang shap kali leikla da question sang sangai leik shia iwi sambu naw beng atam na khanga cha thshuda itum langa chei sei dang kaw ngai atam na khanga chei hili itum la up to date sase itum ning chuk itum otsak ngechei ka pai bing ngechei laga itum upgrade salaka okthu seida machan sangai lagawe mina sambu naw jiga matala ga na iram wak chilo electricity mak pharam chong fu ma sam matha da mong rang chi ram gi chong kam shim shilei da yang itum ngechei ra nai re da itum klatala nga kaw shon itum klata hang shon la kai tha ching da le da kai khan la hang popom da le itum ngechei ra nai re sambu roi sang hak sang khawai achang kaw sangai lagawe kala ngechei ka pai apong chung khalei sare hiu ngechai le matai mai thui gi ji apong aka hang sangai che watermin hine watermin hina itumling ngecheng sakre achi hi debate leida le debate with topic hi mathalak da le sambu area khangazan hi watermin khangazan wuivang aina ne gi hi aching phan nge saki da le hili tum chung ka shakhire achi khamushunga ma khamushung klei ji yang ka itum yangse naramli iramli lairik ning sang la kai na kya khatam da leido naram iram wi school leisia da leire kaya khama tha da function sa da lei kachi question sangai drop out chungai kho mthala kai na lairik katam tiawla kai re achi sport sili conference sili chung khara da lei lairik ning sang la kai na tam da klei kya jang sani klei itum chung sangai lairik mang katam chili focus ase gi maning ne kachi chau thalen ngata ye khatha salala watermin hi kana mai thui gi ja khang saugi da hang sang khangai ne itumui unemployment rate hi high sanai re itum otpam hilag ne gi maklai mi chung khangai chung sangai ko sambu wa ngalei hagau gi da resources la mathau gi da for example iram gada hi khalei jaugi da saka pai jaugi da kasa thei luisa pai jaugi da lairik matam la forest resource li dependence hatu ga chung khalei dali ka khai hi leishon la arui leida klei thada sa kap la ko okthu ching pai la ithum kasa thei hi ithum leisa kran ko okthu do question sang sangai thangma thang ka ithum wi arion thing lei la chung ka sat leidai ithum ram ko chung ka ba thing kham tha tha la kup sangai re forest resources se exploit sang gan ra dali forest resources mingli itum karan ka depend sala ko okthui shabrodo itum wi naung raping itum khani thot ping ramli karan ko okthui wa pairo doi thada karan ko okthui shabrodo solution na khamange iu thai ko kuli che khiglet ka quality education itum watam rin thala kai na ko khui ji hi hina itum li kan mi re sambu naw ping li kan mi re sambu issue ko chung khalei da khar naw ping na itum li hang ji thai athang li itum meeting sai Tangkhul hiri ka leida klei sambu hina issue hak mai tui chi chung mai tui chi le zangi chi jen iba itum wi khar thot ping linga kaw ngai ye khar thot ping itum khani thot ping li khamushungai na kha than mi lo itum li ka to mi lo kham tha sa da klei li kaw ngai ye
Arui hi khani thot ping ka chung khara jang dan ping yang garan ping li depends ashon ke ji hi itum na sam se mi ke te na khama thara sa mi ro no ge itum na samai laga itum kla dana khisa shap khisa pai ge ji explore sa se ge ji ma chan sangai watermin li ning song mai da tam sangai ara ava va ping li depend masala na in khisa shap khisa thai ge ji explore sang sangai khani thot ping smartphone sing ser da lera internet connect salaga itum ko shok jang chung ka thei pai da le ka chi chak la da hotna laga ka chi chak la da khamatha stage li wala ga khring khrak ma tha mai da ok thui pai da le o ishiya chamai da o ishiya phai sam leim da o ishiwa government post ma leim ka sami ma leim da o iwa ayar li ma shokram da ka chi itum chi wi thot maning li mane ka chi chak la da hot khana atam ko ji challenge sa sangai watermin khamatha hi itum sampha ka wa kachicha wi mi rin hi rin phala gain opti pai re ji hi sakla gain mu hang sangai itum kar thot ping jang jang da khani thot ping jang jang da itum khani thot ping hi future we pillar ne the pillar of the nation future hi itum ko itum wi ko da hang sho ne the future hi itum na ing shan shon laga arui present hi arui opti da kle hi itum na ma thala gain mo opti ka itum saran ma sa ka wa future hi ma thara lag ji question sangai Juvaina, Arui itum octudak le, Mushulagan octuse, Gala itum rimpame to octuivai, water ring commotion here, Kamatahi, Sampang say, Sampang succeed here, Machan Sangai, itum katam now long Kachunga razang de leaji, katam no longer Tanga, Takatana Chunga razang de le, no iwiram li, school Gakamatada functions hadale, katam no Gakali itum tada young sangaleji, Chalan Sangai, itum he. Sambu now he haksang rai sang room say jiga individual excel ka sak chung khalei de ko kai tum haksang rai sang say jiga wa room da rai sang say jiga wa ka toming rock rai thumi khamatha le dak le jili o ishi machila khamatha le dak le jiga tomi laga itum haksang rai sang say ji hangai kala itum haksang rai sang say ji he mi ka teina mara haksang mara rai sang sak mare itum kla ta sarako chena ishi Kokayang salaka kamatha sajle kala watermin kamatha hi sambang share khawai apong itum explore sang room laka kokayang sada haksang re sang room se gi hi ksheka machan sang khain tum saikorali ningshiya re ningshiya re ache itumi ajangya ka satsangmi kuir sorintan haure SRKL advisor sadalei kajunga ningshi nana ichi sambu area mi akasada kala hili itum li advisor la akasada rajang dak le gatong itum gatong ali lungtum la gaina sambu area hui reksang kachung kasida man ka saga tu sha khoi ching e khaidum manga je ramane aje wi liba nga je khoi khwai step khamang la tam khoi la ga chi tha jiwa thi shura ringwa khwai la salak se gi ji yu shongen la hangaye ning shere ara itum Hunaka wang special appearance. Arui hi special appearance later. China queer Frankson Rungsung. Nana atam hi quimilo. Nali atam hi stage hi nali jikami dalei. Yarabingna Mavakapei we say welcome South we say Frankson Rungsung Lee Hello check Hello Sambu Kata Iwa Sambu li le shida jiko Nathum le shido le shijang le shing rok se aya la jon dang le ili hoi ji ka tada atam mak jai ne kikla sa gai ne phyo mi lo adang ishiwui advisor oja sorintan la hangeri itum ko tom rok se iwi ning jang sa ji ga ne tum ning jang sa ji do kila sa si Okay, cho hirawan sa se atam lega mutang sa se jo
hello, check, hello. Sa se, atam yang se. Kitang monitor tu kitang tangkap berapa. Shokrali aisho, ngashan sari vai de horjamri, miknaya maram ya rom ting ting, kamyo nau le meriba, mikin mingai na mai won, iu glumi rawo, narali aisho. Ngashan sari vai de horjamri, onta de mariau sing kui gaba, reu kui sing bai si gajan, mirin bai de reu sing ber, iu glumi hirango, rawon hirangon, ongshin pila, kiku tungliwo. Acını tekrine İravan Happy birthday na wuivang, Lumunda khalei nau china, Arui mulunga chan, Ada ningli rejeng shan, Ibu glumi rawo, Real piga aisho. Jika tau ke ika leitong de, jika perau sai zingung sini, rejali ria mikhavai, long mei iwi lega shi, iu glumi hirawon, 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 hirawon. Acını tekrine İravan li İravan 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 Thank you. Tangkhul ngelanau kecuali atam le rara saroko sempurna uping. Ciwi atam le rara sara ningshiya kere isi sembu we ngecai le aman saklaka yar kokka aklaka yang akokka laka he yar kok wing jai la akokka laka kejung kan ningshiya na kara wuivang itu we program kejung kale mupung kepa kejung ka leisalala mupung pang sak micing kecuali ningshiya Arui atam hi kashetui wuivang itumwe leigishiya kumiwo kuirumla grace dear kasarli atam midale anatam kumiruno. Hello. Okay. Amei Frankson we tijang le crab ihim sak ngai. Kathala program di sangau la Q pai le ta ta vai sa se remake up the Sambu Riping Gadam now long we president kala we executive swing achu we chief guest ha mi dak le kya shikni ya ocha ram hi we aunga kala apong te da kathan sa dak le
กระทานภาษาตะเลยปิงยูนิตงเตงเตเดเวนนะกระทานอักษรละก็ขนาวักษรละก็ยูนิตลิทันราตะเลยปิงไซโกรก็ละเชิร์ชวิคนาปิงละรำงเตงเตเดวิคนาปิงรังรำไข่ปิงละก็ลำไตมีทวีตนาวิกับตัวเจ้าเรื่องเลยนาวิกับสารลำไตมีทวีกิจอจางรับปิงนึกถึงไซโกรวิอาจากที่ละก็ริงไพ่รักจิบไข่อยากขนาปิงไซโกรละอาจากที่ละก็ริงไพ่ริงฟ้าสลามก็จุงก็ริมิกับตัวอีวิชงไงนะฮีมีไงเลยโปรแกรมลิกจังอาทิตย์ชุดละก็เชื่อตัวนี้เจนอีกเชื่อก็มังคุยกับไว้สาระก็อีสมบูรณ์วักษาดาก็ละอีชนะวักษาดาแต่ไม่จุดอี academic นักษาดาอาจจะคิดกับมันนิ่งสารไปมีกจุงก็วังว่าเขาอาจจะ guest of honor อักษาดาคราฮีอีริงพาลักอีกจีฮิละนิ่งทาร์ลักใครอีวิถ้าเราพ้องก็ชอกสังสักไงก็ละริมเดอร์สรินท่านนั่นละมันลงจังลักไงนั่นละหางไงเรอีวิที่นี่ละอาจารย์นั่นละมาจูริเฟรเจน่ะอาตัมมาคุยกับไว้ละอีละสาระค่ะอาจจะอีทุ่มนะฮิลีถ้าเรามีดิ้งกับจิบตะกเลยฮิลีอีทุ่มอีนั่นยังไม่เข้ามาจุกสักไงนะโอ๊กจูลีก็ชอกจังเลยดักเลยไซโกระนั่นทุ่มไซโกระดัดเฮดเลยเร่อาจารย์ทั้งจำ USA นะเวเนซุเอลาเลยก็ไทยเลยจะอีนั่นมาหังละลันทุ่มเทยก็ละอารีละ US นะโอ๊กจูลี World Peace วิวังโอ๊กจูลีจริงเลยให้กับไว้วิวังGreenland hi US na control ka sa tar ka sai the claim sa dele Chile Denmark na European Union na ka chunga makhamya phongshok ta ngun lo pai na pom dele jine Cold War we na hapok laga Arui rashungda US wi pangsha phili itum saikorana the ngabhan kawai ki khamaleim ne ashiwi economy labaye ashiwi military labaye top ta shon dele jen aji tum da gzib dak le hili khuiwangai na US na arira shung da hya kha pangshap le yogla gji hi itum hi sampu naw sa la la ogtwi li hiri ga le dak le corner naw li tot naw la ma ga kang sa sai la la hikta meeting hi advantage khui la ga khuiwangai na chak raising ogla gji hi ta da machuk na sak ngai khuiwang la ji kha US we education li ma khang phan wiwangai na ko itum na yangmichingda tam stranli ogtwili leidak le top institutions ping Harvard jilo Yale University jilo NASA jilo MIT jilo John Hopkins jilo tong hi US likhlei ne hi klei hi na ka thau le ga ogtwi ajikun matiwi sharpest minds sharpest brains ping jik zipui laga our ji tamra laga research sa laga theory ara mapung phawda athai ku chunga mathaida hat ga khui atam ra hai ne jine kala itum la US la hai salak se itum we ngai li la itum ngalem li la compare sa yeng se gi la itum manipur hi la central government institutions khamatha mak leiba minim ko ku chunga le la ko itum manipur university na pok ba ye central agriculture university le ye national sports university le ye NIT le triple IT le kala iwi ina Arui ocha sa dak le Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur da Manipur li la Central University kham tha tha hi chung ka le ji la kha hi kali le ji tu ma chuk se itung we Ukhrul district le itung we Kamchong district le ki le ji ni ji tambak le lai tam dak le ping kala tambak le ocha dak le ping tambak le ok chui dak le ping da thei de itung we ajina la ka shok itum mai tin naw bing hi themai de tum our hi apong ku chung ka li go ji academics li itum da phaning ka sawa a science atum themai english ka ta social science hi itum da themai de phaning sa de mam shung ne wo science la mathematics la social science la humanities la ashi ki jang ka them de itum da entrepreneurship khyang adam stan ashili mang phan mane economic khyang adam stan ashili mang phan mane diplomacy politics chilala ashili mang phan mane hi iwi phap ka taliwa education institution raising khwai hi chili ku chung ga concentrate ka sa hin la maram akhad le re da khuye aja ina ki kamaning salala guest of honor aksa da ihli rang ning de le thalala i tampak li ta kai dam stranli lisli i last ta de merakaliwa i lisli feature mak sa tam lang wai da ishingai na hang khangai bawa wordam katam ka shehi atang sorin than la saklagai na mention sai re wordam katam ka shehi ithumi saklagai na khuise hi ngashan ka samaning ne hi thong thang sa khang naw ka thamaning mane kha no we iwi identity
ก็เลยอีทุ่งเว topically ทุกวิลิจังไข่มาชวนพาริฟุโลกจีฮีมาชวนพาริไปขวาย important สักลักเกยจูวันนี้ทุ่งน่ะ warden ก็ตมีมันสักลักไงน่ะคุยเสียดหังไงไม่อีทุ่ง area ฮีcompare ใช่ยังแล้วก็เงินจันไม่ช่วยเดกหังนี่ละกชาลชาปะไม่ก็ละกหังนี่ละขย้อนน้ำมันเลยสามเร่ก็ตาสารละอีทุ่งกระดานนิ่งเกี่ยวนะให้ก็นิ่งมหากระก็อีทุ่ง step ละมุคุยระมันเนี่ยยังละจูวันไงน่ะอีทุ่งน่ะอีน่ะก็ตาสร้างสักไงก็จะอีทุ่งไซโครีมาอีทุ่งมีมะขวาดอีทุ่งมีขวาดมะว่ากระชุ่งขังเงินจันกระชุ่งกับวันเลยได้ตาสารละคนที่อีทุ่งกระชุ่งกับ progress คุยจะเซ่คนที่อีทุ่งกระชุ่งกับ develop ไซจะเซ่ก็ develop สักไว้กระชุ่งกับเลยฟูกจีนี่ก็เลยเรื่องสังกัดไว้กระชุ่งกับเลยฟูกจีนี่ the positive mindset ไอ้น่ะอีทุ่งมีเรื่องว่าเซ่ word มีตั้ง value ชิดเซ่กจีหังไงอีทุ่งบริษัทน่ะว่าก็ซาเซอร์ how the ชาเซอร์ teaching the เลย Bible อีทุ่งเลย pray without ceasing เดหังไงจี philosophy จีจับจ่าเดอีทุ่งน่ะก็ตั้งก็ชิลิ apply ซาเซ่เดหังไง learn without ceasing ไม่ไล่ก็ตั้งก็ชิลิ ups and down ก็ไว้class A นะพวกละก็ metric ท่าละก็ class 12 ท่าละก็ straight ได้นะไต่เร่กันนะนู่นนิ่งจังนะ government service นิ่งจังละนักละแต่ entrepreneur สังไงละนักละแต่ขังได้ private industry ละอดสังไงละอีเจ้าครินจิงหลังตะมุ่งชุงมันเนี่ยไล่ก็ตั้งมีละช่องจ้าขังคุยเนี่ยช่องจ้าขังคุยเลยอีตรงนี้ไล่ก็ตั้งเลย sentence ก็เป็นเลย full stop comma ขเลยท่าแต่เมื่อกี้ comma ขเลยอาตั้มลังไว้เมื่อกี้ full stop ก็จังอาตั้มลังไว้ก็แต่สารละอีทุ่งนั่นไล่ก็เปียตั้มสตรัน full stop จังไงละ sentence ก็เธอหาพวกลุยจิตาดาอีทุ่งมี word ตั้มก็ตั้มก็เชลิละมังสามลักละsis มังสามลักละยังมังสามลักละcomma เลยสารละ full stop เลยสารละ sentence ก็เธอหาพวกลุยชิดละก็อีทุ่งสัมปูนาวบิง word ตั้มอีนิ่งสังลักไงนะตั้มคุยลักเซ่กิจฮีชิลาไงนะฮีหังไงลักไงนะอุกลุงไงนะฮีหังลักไงอินะฮีลิคราฮีก็จุงกันเลยเด้อเชื่อไหมเด็กเราลำนิ่งในคาร์นาวลำนิ่งรังไงจึงกูมาบอกอะไรเลยถ้าสารละอาทางท่าดีนะ hierarchy เนี่ยจักตากจีนนะ list ที่ลำจังรังไงจีนี่จีก็ท่าเลยที่ opportunity สัมพันธ์เลยละก็ไอ้อีละท่าก็ท่าจะสักชั่วคุยสิกละก็เลยอินะอีวินิ่งลี่หังไงลักตะเลยมาลงกระดาษเลยก็ท่าจะสักขันวิทอดนิ่งกันนาคุยสักสิกละเด้อhe share สลักระดับคงในขันวิทอดเล็ก share ปิงอีเจ้าวิอุกลุงลีก็เลยอีเจ้าวินิ่งลี question ซาเซ่ก็เลยถูกนิ่งมัดยาวไว้ลักละวอดดมแต่มาลุชิดเซ่จิงกุมขันยี่วิธีลีจิงกุมพังอาวิธีลีมังอาว่าไปคาร์ดอิชู SRKL ทีมลีchief guest สักไว้ก็เลย guest of honor สักไว้ก็เลย judge สักไว้จุงได้แต่ก็จะไปลีสังสิกเล่ก็จะวิ condition จะเลยถูก create ซาเซ่จีหังไงนิ่งเชื่อเลยอะไรมันจังเจ้ารังแล้วก็อีวิช่องไงนั่นละปังล้านสังไงSRKL นั่นลิชลังไงน่ะคำชื่อละเมียเลยฮิวิก็กลัดว่าอีฮีจริงก็สังก็ออกจีบเอาละไปจีอีวิชิตก็สังเลยคำชื่อจีทั้งก็ไม่ทั้งก็ตระการสัละไปแต่พอนี่ไงนิ่งชิๆเลยอินะอีวิ most important souvenir รักษาแต่อุ้งให้กับไปซาเลยก็ละ local organizing committee เลยลิชลังไงน่ะพอนี่ก็มีวางละนิ่งชิเลยเจนนักนี่นี่เลยยังไม่กันแต่ปังล้านสังไงเลยอิชูSRKL ช่วงไงน่ะก็ละ local area ช่วงไงน่ะแต่ลีชอบแล้วก็receive สายมิลล์คิดเลยไม่สังเกตก็เลย local area คือมีที่ละจอนี่เชื่อเลยอย่า recycle เลยมาสักไปวางไอ้นั่นลัดลีดังนิ่งลิชิตเอาเกยารินักสันมาสามีโลก็เลยโปรแกรมฮิดาก็โปรแกรมมาปุ่งพามาเยมันนี่ก็มาไล่มรอนไอ้ก็โปรแกรมจีมาว่าชงเริ่มในเจน่ะลัดลีแต่อาจจะไม่คุยลิชิตะเลยในเจน่ะอาริอาจจะเฮมังอาลีว่าปุ่มไก่ก็อีปานะมาไล่ว่าไก่เจน่ะยาริก็ต้องก็จิตอาศัยนั่นอีมังมันนิ่งสามเรื่องคำไล่เจนนิ่งเชนนั่นทุ่มนั่นละเพียวมีหนังโซดาลัดลีแต่จากไม่ก็เสียอาจจะมีสิ่งการลิชิตไว้ซะเสียจีน่ะอีทุ่มเมื่อลงเลยรุมฮิดักเลยคุยรุมละเสงอมรีพิจิเมกี election commissioner เนี่ยก็เลยอารีฮีจิมังมันนิ่งละตั้งกุศลาวลองเดียเซลเว
Vice President la sala pam ta kline ot pam lang jila ke thalala ishi sampu we mi van ga gshung ni dre khamyon hile ung nar la khala sada ung chang ta khle hiwang ishi SRKL wi shongai na no mri phe nana ishi panglani ka khui milo kala ka kanya de anaram man ta le la ka khan rai ngam angkang hila election commissioner ne ala chatale ye ina the ye jena ning ka shena nana la pangrani ka shokhui milo kala election commissioner ne ana kala kuira huimi s lunglang assembly secretary ne huimi s lunglang assembly secretary kala jane ang soda aja mangali yang kala ga thai dakle stay chiwi flags khanugli na bai dakle he ithum kladala hiaka rai sangji ka shungai laga okti dakle atam ne hi mi khanga deina design hi semilaga singa dakle programming mane ka ishi sampu we na ka shok ishi sampu area we na ka shok ithum ka chi cha we idea ji khu shok laga ana awi design na he awi design na frame lirano ishina singdakle program cover hilirano gotong ka je ana yagmilaga singdakle ne chuwangaina alila ningshi shi hairo ko ta hangaina ngasoda ishi ye ari hilimma kagle jam thai tu reka ala ung de le jena ningshi na nanala ishina ningshi panglan mi dakle hi ka shokui milo ningsna re eastern light zimik paula ka hai designer kan satle cha paula kai designer kang sat leye ahi lima lei chila thai ka we present atam le lat lita chakmai ka stay nang soda aling ran minau kai je hanglaga tangau ge ningsla kai dai kashu tui wuivang atam khui mi ghai ajui maso kuirum la grace dear kasarli kjung khaning shere arava atam hi grand speech wuivang ajui maso kuiru yure kan hungyo li atam midalai Good evening. Yakshia, guest of honor, Kala Ramwea Wunga, SRKL, we president and executives, local committee, Kala Arui, Yui, Tanaping, dignitaries, Kala Kasipkai, Sotno Saikor, ningshiya kare, Hilita the Horakami Wuivang. I do not know whether I deserve it, but I'm really honored, very honored to be here. I'm very thankful. Iwi mangali ishi kasatsang gahay atang one naga voice and hopok laga message meaningful salak kai mathalak kai kachung ka share sang rumaire. They say in the program a grand speech, but we have had a lot of substantial, meaningful messages that have been delivered. And what I want to do now, Arui thada iwi shongaina, like, let's take this time. I will try to take this time to speak about what I really feel in my heart, and I hope that we can try and together synthesize something of value as a group. Itu Tangkhul miyur, itu mi tribal society akane.
Now, besides that, tada itum tribal society ne gachi mangmaningla, we are a cultural group. We can say like sayur bayu ping na karing khala kelila atuming chailila social groups awai kala itum mikamu hi itum na broadly yangmichingda hitharan. There are tribal groups, there are civilizational races. Now we are we are classified as tribals, but beyond that we are also a cultural society. So the eina thaikawali iwi kapningli, I'm not saying that this might be this is absolutely correct, but just my observation. We have developed sustainable relationship with our land. Itumwi kharing kharak he katha kalajika khu kate namang sai chalala achacha ramjili itumwi tarkar society ak wi tarkar hi thata lengrok sir khai khung avavu masato oktira khai miura kani. Now that is something that we can be proud of. We are indigenous people. We are a cultural people. We are a cultural society. We have developed a very sustainable relationship with our surrounding, with our land. Now, I feel that is something that we have to be proud of, we should be proud of, and we should take it forward to continue having a sustainable relationship with our land and with our surroundings. Come, atam makan kakan atam na ngachay maman atishuda chili tata kateo ka deteriorate kasava laye, but it is not beyond repair. We still have time. We still have the connection with our land. Itum wi ngalei hili itum na leishiya ka itum ni nganang mikhavai ram hili leishiya khava ram hili leishi shondra kar ram hili shokta khalei. Every living things, be it plants, animals, and ourselves, our people, we have to love them. Now, today the event that I'm here for is the literary event. We have to evolve. Itum cultural society agane, but we also have to imbibe civilizational traits. If we look at every civilizations that have come, that have flourished, Oktoi Hili, be it the Chinese civilization or the Western civilization or the Mesopotamian civilization, literature has always been an important part of every civilization. What exactly is literature? Literature is recording human activities in writing in very high quality. Literature will develop once we learn to express our love for our land and for our people. Literature will develop when we can manifest that love into action. Itum wi ngalei li itum na leishiye jika itum wi miurli leishire ngalei hili shokta khalei ring living every living things that or every other object that is there in this land we love, we cherish, and we express. That would be the essence of our original literature. Of course, I'm not saying itum okutiwi literature kang tajili amansak masak manekji pamnim we learn from them, we appreciate them, but our own literature, when we develop, when we try to make it flourish, it will come when we express our love for our land and for our people. Yes, besides literature, there will be other traits of a civilization. Civilization khalei miur itum we khong nai changli le da khalei permis ping hila civilizational race khane. Even our in Manipur itself, we can say our Meiteis, they are also a civilizational race.
Another thing besides literature that is important is having rules, having laws. I'm not saying that we lack in that, but we have to progress. Itum we shirin hilila rules kala laws la kachung khalei. If we learn to practice following rules, following laws, then I think we will be able to achieve immediate peace of mind. Shongfuli kisa hitharan la. Let's look at Ukrul. Accidents, road accidents, are happening very frequently. That every other day, accident shock kai hi tum la that kathai sam bangai. That chili suita kawai chikava shongfui traffic rules. Itum na take laga follow gasaji. That is the most viable solution. So rules are there to govern social interactions, to keep people safe. Family is, yes, a very important institution, the most important institution in the society hili. But how large can a family be in society hi hak sangre, rai sangre, hitharan in society hi natarkar kasahi rules kala law khalei hitakar sai jana chi la itumui society hi haksang ragasang atishurda chiwi importance sila impact salaga itumui literature hili chiwi khang chei jila matai gasang jila atama khaliva. It might, who knows, in the very near future it might become a part of our literature. I'm really happy to be here, Mila Kuchungurai. I did not expect in this cold night that every one of you will be here very enthusiastically participating. But I think your presence here shows a lot of spirit and a lot of promise. Like I said, I am very privileged to be here, and I do not know whether I will meet your expectations in any way. I would request you not to judge me. If you judge me, you will probably find a lot of flaws at every level. I'm just here as a friend, and I would like to request that Arui event hili razang laga Arui hida the jithedakle spirit hili build up salaga. When we go back from here, let's take back beautiful memories. Let's take back new qualities, new learnings, and event hi ko khai hitharan. Let it be so that all the participants have in some way or the other progressed, made improvements in their life. That is what the spirit of an event, hikata event we aims. If I'm not wrong, we aim at important salak hili rajang laga itumwi hakasang reikasang kuikara in terms of our mental aptitude, in terms of our skills, in terms of our physical abilities. Saikorali hiri razang laga itumwi spirit we mangaina Arui rangrum da krewi spirit we mangaina saikorali ta the hakasang ram reikasang sambang kava. That this event is a great success. It's a wonderful success. With these few words, I would like to conclude, and I thank you all for giving me your time patiently, even though I may not have matched what you wanted to hear, but I hope you will forgive me if I have said anything that may be out of bound. Saikorali ningshiya. And before I go, I just want to hand over a small token of thanks
to our president. I will just request our president to kindly accept a small token of my gratitude. Ache itumwi kayashik baya masowo kuira yurigan hungyo STC video ukru gajunga ningshiya nana sampu area li lekshi kya ka lekshi kla gaji origina phongshok ka haini wordamrinwi maramli resanga sakngai naida ka satsang mi ghai gala itum saikorali kadomi ghai atang gachunga na hangkai thala nathumwi ot ka sakachunga leide lere ngalang gajar kachunga leide lere phasawi kala ot wi kachot kajang khangji gajung ka leisalala rami laga yaga itumli kadomi dak leithe laga gajung khaning shi ji achi musowo khyashi ba yam musowo le hangji phundale kala chimang majila achi wi khami worno kasatsang mi ga hai kala khayashi ba ya judges ping Nathum wi atam aman kasaga sampu area le chikan mi gai ji itum thang kamathang ga ba chiwi athaji akhar shok laga athai khamade khamathai athing rongji onak re gi kaji han sit ka sang leye chuwang na nathum le kachong kala le shida ningshi milishit leye kala acha audience ping nathum nala nathum wi presence he importance ai gi chi cha khala da phaning wi da ga rajang mi gai chuwang nali nathum lila ningshi ko gi hi iwi itkala ishi ga thana wi shongwai na nathum saikorali hangji phun khangai ne Arui tumwi program hi mathang da chadama manda hina itumwi formal salak haya program hi kup gasang sara hi witili itum ara achanga ya matai lagai ne tumna competition khui ka ke ji items khani je mathang chadak vai sara relagai na quiz competition ni chadak vai sara jowaina arila khani hi mara mi sangrangai listi nashili ngrai da lekho jena rami sang mi la hodo ji rami sang da leka itum ache competition hi hili stage le kapam gigs ne participants pina join itum natum na lot la shuk mi manda chili kapam mi manchilo Arui firstly itum we competition hi quiz competition hi khuikara chuwaina chi khuika khwai ithumwe atam hi quiz master li horsang mir khaji amra chaurang laga ithum huna wuivang ithum special appearance later khaji wa hangmi nora jena ithum na Arui chang hi atam hi kupsang haugeda Mr. Okay, ji atumna ji khuimi sit ji atumwi sweet ji atingli tap mi mamanda le ka khkhani mami sangrang gajia khkhani jina ning ka shena ka thak welongli na shiwi lisi rami sangla kholo gaji hi na shi khani shi mami sangrang gaji khani shi li hangkai ni ningshiya kra Masikli klay sampu nau peng. Masikli ya. Malumngai. Lumngai ya. Okay. Shiroi li awana kamangon awi li katay li makawan awan. Shiroi li wane ya. Shiroi khali. Ishi area li la katay li ling la magakar awan. Kiwan do. Kiwan niya. Okay. Katay li ling la makar ni jiko awan hi ba hi. Ya.
Sambu area li precious salak kahai, like shila kahai awan. Ya, ketong kana, kecik ketha awan kala. Mak thai jang la. Mak thai mazang to. Okay. Itumui alung li, itumui awan hi. Razang dalei ya. Gui sai na debate hi mukika chao rang laka. Itumli ana entertain ka sami rako. Ready masai klai sambu nau ping. Okay, waiting flower na hibak pakalaga awatam ji quick miranom. Ladies and gentlemen, make some noise for the one and only sambu flower, the waiting flower. Hello, Sambu. Hello, Sambu Raibi. Katomtheilak. Wow. This stage is the very look in the good no. Woo, Switzerland we stage Thai chitla. Aya I mararang laka stage li yang laka. Wahia I mavang ling ki jete da. Ichi bam kijiva achon le kuchini thakai. Kuchini la Assam we bamaning la Manipur kuchini thakai na wo. Kathalala, I love so much in the Sambu now. Ina abam kata ichibli ara USA li valala. Ili prasang kvai iwi area iwi Sambu li shikamai malayji. I love you so much. I am Sambu peoples and the elders and the children, my child and child. Thank you so much, other officers. This sit down is the officers being now. I like you now, and this side is the what the ningshiya group now, sir. National item. Illegal bumping he we bodyguard surname sir. Yeah. This side is the sit down is the national item now. In aya masabam da oja ihi in a dialogue jaka mong pitke. Kichiva pagmi ini jakui haine. Pagmi pali dialogue bahina nang pitlo. Iva ara acting play liva how the yang masabai chitala. Arui he in acting play with trainer sadly. Tangkhul ili recognize sak haine chitala. Tata shimringam sayang, tangmeso sayang kichiva. International na ili acting play with trainer sangai no. Oh, Sambu ili acting play with trainer akasoka hai marimpa. Yes. Arui Myanmar li arui achon thangchan wang liva valaka to acting play. Tikava tingkung katar we laka in the samika. Okay. This song is the play. Okay. Apam katali zadai dara tango timlai hai. Thank you. Okay. Put your hands up. Happy New Year 2026. Let's go. Yeah. Candy for me. We rise. Happy New Year 2026. Let's go. Victory's coming. Stand up. Happy New Year to the army in red. K&DF soldiers, we never misled. Wish you all the best. Let the future unfold. 2026, new stories to be told. Freedom fighters, never take a rest. Marching together, one heart in our chest. Love for each other, unity tight. Side by side, we ready to fight. Keep the culture burning, hold your head high. Speak the truth, let your language fly. Never forget where we started to run. Karate spirit, we shine like the sun. K&DF Army, stand strong, never break. K&DF Army, stand strong, never break. 2026 is our future to make. Fight for freedom, victory in sight. Stronger together.
to the city, we raising our voice. KNDF Army, we making the choice. Culture in our blood, history in our name. 2026, they'll remember our flame. We getting stronger every single day. Building tomorrow in our own way. Never back down, never lose hope. We climb every mountain, we walk every slope. Raise up your banner, let the world see. Serenity, pride, we will always be free. Victory is coming, it's written in the sky. KNDF Army, we aim high. KNDF Army, stand strong, never break. KNDF Army, stand strong, never break. 2026, it's our future to make. Fight for freedom, victory in sight. Stronger together, we bring the light. Love each other, love one another. Unity forever, sisters and brothers. Never give up, never turn back. KNDF Army, lead the attack. KNDF Army, Happy New Year. KNDF, salute. KNDF Army, 2026. We bear the fruit, together as one. We break the chain. KNDF Army, remember the name. KNDF Army. KNDF, Happy New Year! Everybody jump right now! ningshiya atam rakhryoda. I am very happy today. Eva national hikawan 27 general conference. No, this is my year. No, itum na hopok dahi. Arui 27 kasung hai jidla iwi tingkum hiya. Taka starting is I am. The ending is I am. Yeah, kukum la ina kupsang mira. Hokopong la ina hopok miye. Kachidala. Oh, understand? Itum na tada sampu nabi. Aja here dialogue people hai ka boring sao ki jeda o jaja. The time is the very busy now. Jena okay, I am tomorrow. Aja here ngator bung pangai na tang dai wa hili matui pam ra khangai bi ngolo pam khangai bi pam lo. Kachi by time is no time no fit now. You atam him lai thu da. Ilara jivali contract ka khui hai da chiwi muluka ka tong ne ya. Ka thala la sampuli le sina hai da thada chong ra ji ne. Araba apang ka tale aeroplane tong to thai da. Atong we gari thada checking khara ji ilim ba chana thu ji ne o cha yong ai. Nara rai parata. I like you. Sampu katam now long. Every children, every student, okay. I talking is the listen, okay. Yes. Itum na tada lay pelungi ji ngazan la and the sampu conference ji kasung line the Saturday. Araji baling take the clay de. Ye araji gatoli la jingdong li la arke li la gatong wa hai re ji de la. Cover itum we atam we and the kangaje aka kuida de le o ja. Kadong chili va kachiva singomni tu sankhavai arbigate aka semsar sidalaya conference kadong chi ina chi mata khakhai gi ari hon we thought hiya kachi wangla chi kha arachi wangli va mi aka chi rathang we na chi singom we lokap chi lisang la ka thang so mi no je ayava thalala mi ba cha acham phan na chi the chili tomba mai laka khangriao lo mai yong ne mi ji ba chi laka thata lock up chili tomba laka ra thong wen de tong bom ji wai ji ka ai shi sambu wa lock up chili ki ba ma tong de le ne ya. Yes, I like you. Jing tha lock up li ma sam bai nei chi la. Yes, sambu student, don't be drinking, okay. The pastor and the number 2 more. Kali bangla, ajang ninga mise thawa media hoda ya, matong mre jena mabong basin na ishiwui member sang milka ngariao kang sanne je baojing ting jena. Ka aba Portugal le le da phaga je ai. Agati laka asawa na ring pala na bang ka phian laka bang ka sa je. Chila maya ya chi ring na lila ilila CCTV sang la ka yang da khlei nei chi tala Jena don't mistake, okay. Nathum
Kikli reverend, another reverend is come here now. Takava ocha long na ocha remember long na yao hong ji. Itu ma hameng go home. Pang mi ini hina hameng yao ya na yam so ka hai hameng bing chili ini na go home na wa. Kava acha la kava hameng he home ba ja make ja na la sai sai ji de la. Vitamin all the gap. Ai okay. Jenny na hameng bili ai min no thum na vitamin kam nga ke vitamin A kablo vitamin C kablo chidla jar calcium che khisa de vitamin O kab je ithum atam ni vitamin O mlem de vitamin O mistake masalo chidla jena athang wi it in na rayang la ka sambu wi players pingje pura active tate active salai na ngriaw de le tate ishi sambu wa ketya no na machilo ara jivali ithum my time is the Arui which Katonga im sangai do sangda klene sambuna thengai la kau kho hili akui li hi sanga chara appropriate sana je o hiwi hili bel wi hili piece shini tha hok thang dar ji ga tha je na da phaning gui ka costume designer laikla ji hi sambu katam now long that Arui atam hi ithumwe guis kwika faisara chena athang hili ka laka Arui guis kwika faisara chena hiwe guis wizard Kui rangam nakhedele atam midale and atam rakhimirano. Hello. Okay. Good evening, Sambu. Are you ready for the quiz? Okay, let's begin our quiz. Okay. Atang elimination round sa kai ne? Jili elimination round jili mi unit tradak na participate sa jiwing chaili unit katumna qualify sa kai ne? Kala Katai unit pingji mark ji ngai kjai le khain ashi unit mati na 8 points samang kai ne jaina ashi unit mati jiwena that luida unit khani select sare ashi tie breaker round akhar leire question avavang hanre jiwing chai le mushungdang han ka khani ji kapang khire okay jaina first round le select sagai unit pinga pushing out of 15ly 11 scores alga secondly jamu scoring 9 thirdly mapum katam naulong ashik tum he qualify sagai ne kala point rai chai da le da unit pinga mak 8 point langli 8 points johong kulen 8 points jena Russia, Rongshak, 8 points. China, Arui 8 points among the unit mati China, he walks stage li atamazang lagla pat kamyolo. Okay, tiebreaker round, wuivang 6 question later. China in a question number pingi iwe in a single atum na shukukui question ti in atum ling hanre. China Arui pai level lot mashumre. Tada clockwise na sa number pingi unit other na shukui mireno. Lehay miyaw. Question number G hang milo. Question number 1.
Question kang han pa hiba English ay nang hanaw ge. Okay. Question number 1. Who won the Golden Peacock Award for Best Feature Film at IFFI 2025? Option A, My Daughter's Hair. Option B, Gondal. Option C, Safe House. Option D, Skin of Youth. Skin of youth. Okay, correct. Next question na Milo. Question number jahang Milo. Question number 6. Question jing na Milo. Who was named the men's wall athlete of the year 2025? Option A, Emmanuel Wanyo-yi. B, Armand Dubledis. C, Sebastian So. D, Jang Jil. Option A, Emmanuel. Option B, Armand. Option C, Sebastian. Option D, Jang. Jang. A. Option A. Sorry. Option B ne. Okay, next. Question number 5. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Bill 2025 VBG Ramji Bill seeks to replace which scheme? A. PM Garib Kalyan Yojana. B. Din Dayal Upadhyaya Gramin Kaushal Yojana. C. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNERGA. D. PM Awas Yojana. C. C. Correct. Okay. Last team. Question number 3. Okay. Question number 3. Where was the 30th United Nations Climate Change Conference, COP30, held in November 2025? Option A, Paris, France. B, Belém, Brazil. C, Glasgow, United Kingdom. D, Nairobi, Kenya. B. B. Okay. Correct. Okay. The unit Arui answer mamashung han gabashiji na sina stage tain tapay ore. Okay. Now, everybody buzzer round eh? Ready? Apang. Ada retweeting han gabaje. Ha? Retweeting han gabaje. Question kuning han re? Retweeting han ga niji select sakuige. Which Caribbean nation become the smallest ever to qualify for the FIFA World Cup in 2026? Which Caribbean nation become the smallest ever to qualify for the FIFA World Cup in 2026?
muchuklo. Question paila kaya okay? What is the full form of NSCN? Nation First round him ho program laka rimi tuida atum self introduction we atam chi khuira no chi changli round 1 chi hopogore round 1 he MCQ round ne he direct question ne pass masamre and for each correct answer you will be getting 10 mark round 1 no unit no we aming je introduce Samuel. Hello everyone, my name is Pumpkin Sar. Hello, my name is Pumpkin Sar and I came from Chambo village. ili michuk sai la hoye I pushingwen represent sanne. Iwa mingna ringa zimek ila pushingwen nai. My name is Nimujan Nikete and I'm from Langli village. Hello, I'm Ningmijan and I am from Langli village. Bimyog sorry go in. It will mean that tourist inside go in. Ili ungmiwan aung shi hoye. Ili tan shim shimre ini na mupum katamna long and represent san. Okay, hopo se round 1. Round 1 he atumli set question he set phangai ni shemai dele A B C D E da atumni li Ralaga Lochira Shukre on the set A Shukwisaga in A we question jing 100 C Shukwisaga C we question jing 100 and giving right try Kopia Kahe Ashiwe Assistant Education Secretary Miedele on a cross check sak wuivang. Okay, serial number 1. Now we can come and pick your load. Set E. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Listen to the question very carefully. Question number 1. Which Indian organization won the 2025 Raman Magsaysay Award? Option A, Pratham Foundation. B, Smile Foundation. C, Educate Girls. D, Akshaya Patra Foundation. D.